vumani bo, siyavuma, vumani bo, ngoba ithongo livumile. Ndithi kanti necamagu livumile. Yabona lo msebenzi kumele wenziwe, yanga nabantu ngababe balonyama bayikile, lo mathambo aze atshiswe, ngenxa yokuba izizwe ngezizwe zimlindile umntana womthonyama abasebenzele. Ndithi vumani ngoba ithongo livumile. Hle nina niyazi into yokuba konke kumele kwenzekile, ngoba nisile kulo msebenzi futhi ninqinile, kumele wenzekile. Okuthethiwe kumele kwenzekile. Unyana womthonyama izizwe kumele zimhloniphile, nalo msebenzi njengobuqiniwe izizwe mazize zikhululwe zize zihambe. Ithi ndlela-ke kulo ndlela kuthi unyana womthonyama ngoba ubaphenyama baze batya bahluthe xa begqiba baze bathena babonakala bebulela, ngenxa yokuba lo ndlela ababesengayo bayayazi ukuthi ibikhanya ibimhlophe futhi bokundithi yababona bonwabile besempisiweni, bonwabise nezihlwe emangcwabeni. Njengonyana womthonyama bephetha lithi bantu abamnyama ndiyabulela ngoba emangcwabeni ndinqenqezile. Lithi abantu abamnyama ndiyabulela ngenkxaso ngoba asohlukananga bantu abamnyama njengenyana womthonyama. Ndithi makwanda apho nithatha khona abantu abamnyama asohlukananga, bantu abamnyama asohlukananga. Ndiyabulela abantu abamnyama uthethile abantu ibe bamphulaphuli nomakhala bathetha futhi babe bayakwazi ukuphendula baze bakwazi futhi nokuthi babuze imibuzo. Sithi sidlulisela unyana womthonyama, sithi sidlulisela unyana womthonyama. Njengonyana womthonyama lithi ndlela-ke totwana asohlukananga. Yabulela ngenkxaso bangakuthi bantu abamnyama. Lithi asohlukananga bantu abamnyama. Lithi ndlela-ke totwana bangakuthi bantu abamnyama. Lithi ndlela-ke totwana.